Gužve u saobraćaju, netrpeljivost vozača, nepravilna signalizacija, te nervoza vozača samo su neki od razloga koji skoro svakog vozača za volanom mogu uvesti u velike probleme. U masovno doba digitalizacije svjedoci smo raznoraznih videoklipova koji svjedoče tome. No međutim, ovaj danas sa prostora Balkana donosi neobičnu, napetu i zaista brutalnu situaciju u kojoj za volanom nemamo ni džentlmena ni damu, te u kojoj netrpeljivost koja je počela za volanom odlazi korak dalje, to jest na ulicu i saobraćajnicu. Pogledajte video.